Sociologija ima tu neku svoju povijest, da kažem tako ambicioznu povijest. A počet ću opet sa jednim citatom prvog sociologa, odnosno prvog profesora sociologije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Ernesta Millera. On reče, sociologija je znanost o društvu, pa nabraja dalje, ispituje različite segmente, aspekte društva, ali odmah iza toga naglašava da je sociologija znanost u društvu. Pravni fakultet je uvijek bio stup društva. I sa tog stajališta i vladajući društveni slojevi u ovim već spomenutim mijenama društvene strukture, kad se javlja novi proletarski sloj koji je dosta nemiran i da ne bi došlo do eventualnih pobuna ili revolucija, bilo bi dobro osnovati jednu disciplinu koja bi se bavila istraživanjima uvjeta života tih ljudi i načina i da se istražuješ kako oni misle, da ne bi došlo do revolucije. Prva katedra je katedra za kriminalnu sociologiju i bavili su se nekim, da tako kažem, javno zdravstvenim problemima koji su tada bili. Dakle, na neki način je, ja je bar razumijem, bila odgovor na socijalna pitanja i socijalne probleme. Dakle, nije bila isključivo akademska sociologija. Nije se više moglo zastupati Lombroso teorija da postoje urođeni kriminalci, nego se stvarala svijest o tome da postoje neke društvene okolnosti zbog kojih dolazi do povećanja stopa kriminaliteta ili njegovog smanjenja. Već prije osnutka, zapravo budući članovi tog društva 1914. godine su održali jednu izložbu u povodu zapravo borbe protiv alkoholizma i tuberkuloze. A prigodom osnivanja, dakle 1918. godine, već u ciljevima zapravo se opisuje da će interes biti da se bave socijalnim i ekonomskim prilikama naroda, ali isto tako da utječu na neki način na društvene okolnosti, odnosno prilike i da razvijaju određeni tip vrijednosti koji su smatrali da su ključne. Jako volim sociologiju, jako cijenim svoj fakultet i mislim da me jako dobro opremio za posao novinara. Prvo i osnovno što nas oni nas tamo nauče da ne postoji jedna istina. Mi nikad nismo zadovoljni službenim odgovorom, nego uvijek tražimo a šta je iza toga, a šta je još iza toga. To. Mislim da bi trebalo spomenuti i Dinka Tomašića, pogotovo ovu njegovu ideju o dva tipa, kulturna tipa u Hrvatskoj. Jedan je ratarski tip koji se smjestio u sjeveroistočni dio Hrvatske, a drugi je dinarski tip, odnosno plemensko-stočarski tip. Dinka Tomašića bih ovako opisao. On je prvi sociolog kod nas koji je objasnio ono što bih ja nazvao provalom barbarstva iz unutrašnjosti društva. Nikad se nije vratio u Jugoslaviju, drugu Jugoslaviju, a pobjegao je iz one prve i to ne pred kraljevinom, ne pred Srbima, nego pred ustašama. Ja vidim velik broj sociologa koji rade posebno u organizacijama civilnog društva gdje mogu dati svoj doprinos upravo tom jednom širom perspektivom i širom nekim teorijskim znanjima i podlogama, ali kažem i ovim konkretnim vještinama tipa istraživačkim. Tako da mislim da je to izuzetno važno, jer mislim da je to zapravo jedina struka koja može pogledati nekakav društveni kontekst, nekakvo okruženje u kojem živimo i dati nekakav konkretan doprinos. Jedan sociolog, tražeći definiciju sociologije, toliko je bio izbezumljen sa mnoštvom definicija sociologije, da je onda rekao da je sociologija ono s čim se bave sociolozi. Ali kad se vi bavite i prošlošću sociologije
i onda želite vidjeti kakva je bila sociologija prije Drugog svjetskog rata, onda se vi zapravo po toj definiciji ne bi imali čime baviti. Jer nitko nije bio sociolog. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata sociologija je zapravo bila zamrla jer je smatrala buržoaskom znanošću. Međutim, kad se ponovno aktivirala 60. godina, ona je unutar marksističkog pristupa koji je bio dominantan tada postizala međunarodne rezultate i slovila je kao kritička znanost. Ja nešto o sociologiji znam tamo negdje od 1945. godine. Ja sam bio rukovodilac Instituta za društveno upravljanje. Društveno upravljanje to je u ono vrijeme bila u stvari prava sociologija. Razumijete, društveno upravljanje i samoupravljanje. Važne su te 60. godine osnivanje Instituta za društvena istraživanja, koji se tako nije zvao u početku, i osnivanje prve katedre, prvog odsjeka za sociologiju, gdje je započela formalno profesionalno obrazovanje, gdje se disciplina formira, gdje ona postaje priznata, što mislim da je za jednu zemlju koja je socijalistička bila tada značajan iskorak. Apsolutno bih počeo sa doktorom Rudijem Supekom, koji je 60. godina zapravo zaslužan zato da je uopće odsjek za sociologiju u modernom smislu te riječi osnovan na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rudi Supek je bio izvrstan sociolog, francuski je đak i on je doista vladao sociologijom i on je osnivač sociološkog društva na fakultetu. Sa Rudijem Supekom sam ja izvrsno surađivao godinama. Zajedno smo organizirali okrugle stolove, predavanja. Bilo je vrlo ugodno s njim raditi. Koji je moju generaciju okupio jednom kad smo bili pri kraju studija i rekao nam je ovako. Vi ste sad završili studij ili završavate upravo studij sociologije i morate znati da smo vas prevarili. A mi gledamo jedan drugoga, što to znači? Kaže, naučili smo vas misliti. Što se tiče generacije drugih sociologa koji su zaslužili, spomenuo bi svakako profesora Ivana Kuvačića, profesora Cvetićanina. To su sve likovi iz 60-ih, 70-ih godina koji su zapravo orijentirali razvoj sociologije u to doba. Glavni motiv toga da se krenem uopće baviti režijom bio taj da me zanimala socijalna problematika i općenito su me zanimali društveni pokreti. A zapravo je isti motiv bio i motiv studiranja sociologije. Ta znanja sociologije koje sam stekao i studirajući i predavajući sociologiju pomogla da na neki način temeljitije i šire sagledavam probleme kojima se bavimo u svojim filmovima. Sveučilište u Zadru, odnosno sociologija na sveučilištu u Zadru je na neki način, postoji već 40 godina. U početku je bila osnovana kao opća sociologija, ali je znanstveno bila zapravo najprepoznatljivija kao sociologija religije. Međutim, od 90. godina u Zadru su se počele zapravo studenti i studentice upoznavati sa recentnim i teorijskim i metodološkim pristupima, posebno kvalitativnim pristupima i istraživanjima koji su se aktivno radili na području, recimo, sociologije žena, sociologija mladih, sociologije životnih stilova.
Jedna od naših studentica ovdje u Zadru, i već sam je nekoliko puta citirala, rekla da otkako je upisala sociologiju da je u depresiji. A na što sam ja rekla, pa to je onda sjajno. To je zapravo sjajno jer to znači da radimo dobru stvar, da imamo dobar studij. Upravo zato što sociologija otvara niz pitanja. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu je dugi niz godina bio žarište socioloških istraživanja. To je zapravo prva institucija, prvi znanstveni institut u području sociologije. Osnovan je davne 1964. godine i u njegovom prvom nazivu imate ove riječi: sociološka istraživanja. Ja sam imala sreću da sam cijeli radni vijek mogla raditi sociologiju, to jest sociološka istraživanja. Posao koji i intelektualno i emocionalno veže istraživača za istraživanja. Sociologija pomaže puno, ja vjerujem, u svakom zaposlenju, zato što sadržaj kojim se bavi sociologija stvara svakoj osobi u profesionalnom životu jedan širi kontekst promišljanja svega čime se bavite i ne vjerujete svemu što vam se kaže ili nudi da je tako, nego se usudite tražiti drugi, treći, peti ili osmi način. Jugoslavija je bila relativno veliko tržište, s obzirom na 3 jaka centra, Ljubljana, Zagreb, Beograd. I dakle, u časopisima, bilo slovenskom, bilo srpskom, bilo hrvatskom, nije mogao bilo ko objavljivati, jer je bila ta elita, ti kreativni, ozbiljni sociolozi koji su zapravo tu dominirali. Jednom kad su ovi svi ostali, kad smo ostali sami, onda se otvorio prostor da smo mogli objavljivati one koji nisu bili baš najbolji. S druge strane, nestala je, kao i u svakom razvijenom tržištu, nestala je konkurencija. Mi se nalazimo u najvećem zapravo institutu društvenih znanosti u zemlji i u početku je nosiva ideja zapravo utemeljitelja instituta bila da se krene od 2 zapravo premise. Prvo, da je hrvatsko društvo neistraženo, nažalost ta premisa vrijedi i danas, a drugo je istraživanjem do činjenica. Pokušava se institut i voditi i u istraživačkom i organizacijskom smislu kao neki prostor, ja bih to rekao, kreativnog sustanarstva između sociologa, psihologa, povjesničara te predstavnika drugih društvenih i humanističkih znanosti. Djelatnost društva danas jest čuvanje i izgradnja profesije, dakle ona je prvenstveno profesionalna asocijacija, dakle da se brine za sve sociologe, ma gdje oni bili. Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Ali mislim da isto tako ima nekolicina međunarodno vrlo priznatih sociologa i sociologinja koji djeluju i jako su aktivni ne samo u institutima, nego i na sveučilištu općenito. Borimo se za afirmaciju svoje profesije, za njenu priznatost, za njezin status koji vrlo često, dakle još i dan danas, na neki način se moramo izboriti za prostor sociologije kao relevantne znanstvene discipline i, da tako kažem, ne samo širenje njenog utjecaja, nego i širenje prostora u kojem ona može raditi, zaista biti relevantna. Hrvatsko sociološko društvo je od početka bilo zamišljeno kao
ne samo profesionalna udruga, nego baš kao aktivna organizacija u društvu. Dakle, ta usmjerenost na aktivnost i društvenu aktivnost je nešto što je ključno za sociologiju i što je zapravo od početka definiralo sociologiju. Smatram da je meni sociologija neizmjerno pomogla i da je motiv, interes koji čovjeka navodi na to da ide studirati sociologiju vrlo sličan onome koji vas navodi da se angažirate u javnim poslovima, dakle da se angažirate u politici. Samo je u sociologiji, ja bih rekla, intelektualno puno zahtjevniji i puno dublji. I ja mislim da bi društvo hrvatsko jako profitiralo kad bi puno više angažiralo sociologe kao stručnjake koji mogu, proučavajući sadašnju zbilju, dati neke upute o tome kako bi se u budućnosti neko društvo, pa i hrvatsko, moglo razvijati uz pomoć, recimo, stručne pomoći koje bi, recimo, sociolozi mogli dati. Imamo jedan veliki dio sociologa u različitim agencijama za ispitivanje javnog mnijenja, marketinška tržišna istraživanja, gdje su oni vrlo, vrlo aktivni i vrlo važni. Tako da su naše uloge, osim čuvanja ili brige za profesionalnu autonomiju, važni nama, dakle čuvanje autonomije profesije, čuvanje kontakta ili njegovanje različitih tipova sociologije. Što nedostaje kod nas, možda više nego u nekim drugim sredinama, je ta integracija, odnosno činjenica, ili barem se meni čini tako, da u institutima ima puno premalo nastave, da su ljudi koji puno istražuju su premalo uključeni u nastavu gdje to mogu onda prenositi. A ja i moji kolege na fakultetu nerijetko smo premalo u istraživanjima. Kako bi rekla, mi nemamo klijenta kao što imaju psiholozi, koji imaju individualnog klijenta gdje je prepoznavanje profesije, profesionalne ekspertize, dakle, klijenti su javne institucije, klijenti su, dakle, oni kojima se mi obraćamo i koji trebaju naše analize su zapravo različite državne, javne institucije i privatne institucije, jel? Cijela tradicija sociologije nije bila jako snobovska. Opet, zato jer smo najmlađi, jer smo došli najkasnije, smo se morali boriti za neki svoj prostor u znanosti, da nas uopće neko doživi. I to zapravo omogućava jednu slobodu. Ernest Miller je rekao da je sociologija znanost u društvu i ona uvijek dijeli sudbinu društva. Sociologija, da bi se razvijala, treba joj pluralno društvo, najčešće i tolerantno društvo, treba joj demokratsko društvo, onda je i ona razgranata i razvijena. I to nije njezina mana, to je njezina prednost. I biti sociolog je zapravo vrlo interesantno i vrlo odgovorno, jer vi proučavate vlastito društvo u kome živite. Biti inteligentan, biti kreativan, biti dobro ljudsko biće. Proučavati, promatrati, sumnjati i zapravo samo pokušavati davati odgovore. Sociolog znači biti društveni radnik koji ima razumijevanja za sve moguće unutrašnje i javne manifestacije čovjeka. S jedne strane, sociologija je ona koja uvijek gleda iz šire perspektive, dakle uvijek gleda kontekst. Znači, da biste bili sociolog, morate biti mlad, otvoren, nedogmatičan. Sociolog, kao svaki znanstvenik, mora stati u obranu istine. I u tome mora biti dosljedan.